Moi boa tarde Viveiro, benvidos a esta terceira xornada da Mostra Folclórica Internacional que fai a súa 39ª edición. Canto tempo transcurrido, cantos quilómetros de baile transcurridos desde que 1979 ata hoxe para facer confluir en Viveiro os aires, os sones, os bailes de todo o mundo, porque cada unha das edicións da mostra o que consigue é centrar en Viveiro o folclore mundial. Hai determinados grupos que teñen unha querencia especial por Viveiro e Viveiro por eles, e un deles é o que vai actuar agora, o ballet da Universidade de Colima. Estábamos repasando as veces que estuvo en Viveiro, esta é a cuarta vez. Eu lembraba 1986, fai 31 anos, foi a primeira vez que veu este ballet a Viveiro, dirixido por Rafael Zamarrica, que é unha historia viva da Universidade de Colima e do folclore mexicano. Rafael Zamarripa, que volveu a estar aquí no 2006, volveu a estar no 2012 e hoxe non pode estar connosco, pero sigue sendo o máximo director desta agrupación. Universidade de Colima está situada ao occidente de México e que os que van a desfilar hoxe diante de nós son todos alumnos e profesores desta universidade. Alumnos e profesores que consideran unha honra integrarse neste grupo de baile e que efectivamente é unha honra porque son os millores, os máis distinguidos, consiguen situarse dentro desta agrupación. En Europa só hai dous lugares, que son Portugalete e Viveiro, donde teñen estado o maior número de veces, 4, concretamos fai un momentiño, 4 veces en Viveiro, e cada vez que aquí estuveron arrebataron o público presente. Moitos de vos, sen dúbida, moitos que pola idade non puideron estar en anteriores edicións, pero moitos tamén que a idade non permite, seguro que disfrutaron en anteriores ocasións. O que ten este ballet da Universidade de Colima é que recolle o ambiente de todo o país mexicano, que é un país de países, é un país multicolor, do que nos chegan sempre novas. Fai pouco falando cun mexicano comentaba allí, pero que cheganos moitas novas violentas, problemáticas, e dice, e que creedes, que a nós non nos chegan noticias similares de vos? E é que, claro, sempre pasou no periodismo que se decía que as boas noticias non son noticia e as que chaman atención son as outras. O ballet da Universidade de Colima o que fai é ser embaixador das boas noticias e do folclore e ímolo ver nun percorrido amplísimo de diversos estilos, de diversas parcelas da música folclórica que van desde Jalisco a Veracruz, pasando por Zacatecas e a propia Colima. Van a empezar con bailes huastecos, sones huastecos, logo do occidente, onde está Colima, sons do occidente, para pasarlo ao mariachi, a música de mariachi, que, en fin, son diferentes rexións de México que aquí van concluir para pasarlo aos jarochos, que son acompañados de arpa, e, en fin, empezando por aquelas danzas e tradicións aztecas que son a orixe de todo e donde os españoles fomos a confluir con aquela maravillosa civilización que, en lugar de extinguirse, afortunadamente confluiu, floreceu e agora vamos a contemplar precisamente unha das súas mostras. Recibimos, pois, xa o ballet da Universidade de Colima, na terceira xornada da Mostra Folclórica Internacional, para encher esta terceira xornada e para demostrar a irmandade que hai entre Colima e Viveiro, entre México e Viveiro, irmandade que se consigue polo folclore, polas costumes, polas creencias, pola devoción
a temas como os que aquí comulgades e que les sintonizan perfectamente. Ballet da Universidade de Colima, México, en Viveiro. No, está todavía. ¿Me das orden a los violines, por favor? Sí, sí. ¿Tiene que leer? Sí, sí. ¿Tiene que leer? Esta bonita canción. El abanico es atuendo de filigrana al bailar, de filigrana al bailar. El abanico es atuendo. Cuando vayas a patear, con gracia mueva su mano, como reina al zapatear, como reina al zapatear, con gracia mueva su mano. Su cara una sonrisa, como la de toquetear, asomando los ojitos, prestos para enamorar. Aprender a abanicar, la ciencia que necesita, la ciencia que necesita. Aprender a abanicar en un baile sin igual, su elegancia y su presencia, nadie lo puede negar, él también mucha experiencia. Para la
sí señor. Huastequita, Huastequita, lo que quiero es bailar. Aquí tienes a Huasteco que ya sabe esa patita. Huastequita, Huastequita, yo te quiero ver bailar. Aquí tienes a Huasteco que si sabes zapatear. Mariachi más los tres parámetros del frente.
muchas gracias. A continuación, esta canción que es de lo más clásico del repertorio mexicano. Ayúdenme a cantarla, por favor. Esto que dice El Rey. Vienen, muchachos. Estoy afuera, pero el día que yo me muera
andando yo de parranda, oí tocar un mariachi. Yo bailo con mi morena, aunque reviente el guarachi. Cuando yo empiezo a bailar, con mi cuchillo en la mano, se los voy a demostrar. ¡Hola, paisanos! Les dejo como recuerdos.
¡Para los gritos, sí señor!
Como si fuera esta noche la última.
mis brazos, sentite muy cerca de mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame. Ah, sí, está vacío uno en medio, dígale.
No hay mucho humo. De cigarrillo de la
Solitaria camina la viquina, la gente empieza a murmurar. Dice que lleva una pena, dice que lleva una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, permitite la que la consolar. Seduciendo su real majestad, pasa camino a los pinos sin verlos jamás. La divina tiene pena y dolor. La divina no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la consolar. Dice que alguien ya vino y se fue.
hoy eres tu novia, resuena la Hola muchachos, y como dijo Vargas, ¡Aquí está listo! Zapatería de los
Coa precisión dun desfile militar, con aquel de señorío que se decía do gaiteiro de Penalta, con toda a arte de dous mundos que se funden nun só, o mundo de México e o mundo de España, tantos séculos de contacto, reforzado por tantísima emigración, por aqueles españoles que nos anos 40 foron acollidos en México como irmáns, en fin, todo eso conxúntase para formar unha embaixada cultural, musical e de danza que verdadeiramente é a mellor embaixada posible para estreitar relacións entre dous povos. Mañá volverán a estar neste escenario, mañá volverán a ser protagonistas da mostra folclórica internacional da súa xornada grande. Mañá teremos homenaxe a Manolo Paz, a María José Penso e José Luis Moro. Mañá será un día grande, tamén volverá a estar aquí o ballet, por certo, magníficos solistas e magnífico mariachi o da Universidade de Colima, ballet e mariachi da Universidade de Colima en México. Que viva México!